you ladies and gentlemen 준비가 됐다면 부르게 yeah. 자 녀석들과는 다르게 Radio Chat. Glazba, moda, sport, psihologija, lifestyle. Na Radio Gorski Kotar svake druge subote u 10:30. Repriza emisije četvrtkom u 18 sati. Radio Chat. To krenulo. Jedan, evo ga. Sad ovo. Krenulo. Hvala ti što si našao vremena da dođeš u emisiju Radio Chat. Dobar dan, dobrodošao. Što da kažem, hvala tebi na pozivu. Evo. Ovo nam je prvi puta da smo zajedno u emisiji. Prvi puta. Nije tako. zadnji puta. To se nadam da će biti tako, u biti ko sluša će reći ono, zovite ga još nekad ili ga nemojte zvati, bio je dosadan. Tako da budemo vidjeti šta će ljudi reći. Neće reći da si bio dosadan. Idemo početi pričati o tebi. Kako je sve počelo? Ovo je tvoja priča sa planinarenjem. Pa ovako, ja smatram, duboko vjerujem u to da ono što roditelji usade u dijete dok je dijete, barem nešto od toga mora ostati. Jedno kad to dijete bude veliko. To mislim da je bilo ključno kod mene u životu, zato što smo uvijek išli u prirodu, tata i mama, vikend je bio za prirodu i to tako mora biti. Vikend se ne čisti prašina, ne pere se auto, Ne kuha se. Čak ni to. Čak ni to. Recimo, skuhaš za 2 dana, recimo mama napravi ručak u petak da bude i za subotu. Koji je problem jest 2 dana neke špagete ili ovako nešto? Pa nikakav problem. Bitno je da možeš u prirodu, tako da jelo nije bitno, a na kraju krajeva uzmeš sa sobom nešto u prirodu, pa pojedeš u prirodu nešto suho. Tako da jelo je manje bitno, bitno je da si u prirodi, da se taj dan provede. Da li smo planinarili, da li smo brali gljive, da li smo brali čajeve, da li smo ništa ne brali, nego samo došli i uživali u pogledu. Ali, znači, vikend je za prirodu. Amen, nema rasprave. Tako je, aleluja. Aleluja. I tako si ti zavolio zapravo cijelu tu priču o prirodi i o planinarenju, znači od nekih malih. Od malih nogu. I Tako krenuo da. si, znači planinarenje, to nije bilo profesionalno, u početku je to bilo Amaterski. do kada? tako je. Pa amaterski je bilo do nekih tineđerskih godina, jer šta je, moji su uglavnom što se tiče planinarenja uvijek bili tu u okolici, nisu se nikad van Gorskog Kotara micali. Ok, nekad do Učke, recimo Istre, taj dio koji je bliži nama i to je bilo to. I kako vrijeme ide, kako godine idu, apetiti rastu i sad kad si tineđer, nažalost imaš velike, u biti nažalost nemaš mogućnosti, ali imaš velike snove. Nisam dobro bio krenuo. Ok, dobro. Tako da, išao bi simo, išao bi tamo, vidio bi ovo, napravio bi ono, ali nemaš auto, su financije problem i onda čekaš i onda konačno dođe ta neka 18. ili koja već, kada konačno... Sad je to. Tako je, i onda recimo krećeš na neke dalje ture, neke ozbiljne ture koje sa svojima nikad nisam bio i sve to skupa opet nije bilo toliko intenzivno kako je to zadnjih 10-15 godina, kad više ne ovisim apsolutno o ničemu, o nikomu, imam svoj auto, imam neke financije i što ja obično volim reći u šali, imam za pivo i za sendvič, to mi je dosta, drugo mi ne treba, ne moram jest janjetinu u planinarskom domu, nije da ne bi pojeo, ali uzmem si nešto sa sobom, bitno da sam bio, da sam prošao, da je bilo lijepo, tako da to je prioritet, a ako znaš novac raspolagati s novcem, rasporediti, uvijek se napravi tako da imaš svaki vikend nešto za planinare. Jesi krenuo samo tu postolovinu ili si imao podršku u obitelji? Dobro, evo sad si rekao da ste išli prije prijatelji ili si išao idem kud idem? Kako ja to kažem već jako dugo planinarim, onda se taj krug ljudi uvijek mijenja. Pa onda uvijek u nekoj fazi života imaš neke ljude koji, kako da to reći, može ovako, ja sam konstanta i onda imaš ljude koji prođu, pa drugi dođu, pa drugi prođu. A ja sam uvijek tu negdje i svi znaju da ja idem gdje sam vikendom, tako da jedni su odlazili, drugi su dolazili. I tako da i sad imam nekoliko ljudi s kojima komuniciram, planinarim, s nekima češće, s nekima manje često. Tako da naravno ljepše u društvu, ali ako i nema društva, ovo da ja sam, šta ću čekati? Znači dođe vikend i dođu dogovori, šta bi mogli ovaj vikend ili nešto tokom tjedna. Idemo, ne idemo, kiša će, nema veze. Po principu je tako je da. Ja vjerujem da je to tako. Čak ni kiša nije toliki problem u smislu ako dolazi neka fronta i imaš kišu cijeli vikend, onda ne ideš, jer je glupo napraviti 500 km i nećeš moći. Ali ako imaš
da je kiša sat, dva. Imam te neke prognoze koje gledam i uvijek gledam, aha, kiša je na primjer od 2 do 5. To ćemo pojest, popiti pivu, odmoriti, počekati Sprint. i poslije opet dalje. Tako da ni kiša ni toliki problem ako je dobra volja. Jel imaš neku priču iz tih nekih svojih početaka kad si te krenuo planinarenje, dok si još bio amater, jer ovo sad ne možemo, sad si već profesionalac. Nešto što da ti je ostalo onako u sjećanju koje je bio podijelio sam. Pa možda spomenut prvi pokušaj uspona na Triglav, koji mi je ostao u sjećanju zbog toga što sam skoro poginuli, prijatelji ja. Kako? Kažu Slovenci strele za gromove. A strele? Strele. Ja. I uhvatilo nas i grmljavinsko nevrijeme. Kad smo išli smo od Vrata, znači dolina Vrata, tko ne zna pa evo ga da zna, da pogleda na karti gdje je to Jesenice, dolina Vrata, i od tud smo krenuli prema Stanićevom domu. Vrata su, to je dom, Aljažev dom u Vratima na 1015 metara, a Stanićev dom na 2332. I zadnja 2 sata do Stanića je bilo i kiše i grmljavine, s time da to nije grmljavina kao ova u Delnicama, kad si vani na ulici pa to grmi tamo negdje gore iznad tebe, nego grmljavina i gromovi koji pucaju oko tebe. Iznad glave? Oko tebe, ne iznad, ti si sad na 2300 već, znači oko tebe. Tako da je to jedan jako zanimljiv osjećaj bio. Isto tako neke dijelove imaš sajlu, teško je proći ako se ne primiš za sajlu, a primat se za sajlu dok gromovi pucaju oko tebe nije baš pametno. Kako ste to izveli, taj uspon? Pa evo, moram i to reći. Hajde, neko je religiozan, neko nije religiozan, ali konkretno u tom slučaju sam se pomirio s Bogom, još sam bio klinac, ali pomisliš si, ajme, to je ono što sam gledao na televiziji, što sam gledao u dokumentarcima, ja sad ne budem valjda ja dio dokumentarca, ne, i onda stvarno pomiriš se s Bogom i kaže, glej, ko vjeruje, ko ne vjeruje, ne vjeruje, ali znaš, u tim trenucima malo drugačije razmišljaš nego sad dok ti je toplo, ugodno, fino i tako dalje. Dok sjedimo, da. Tako je. Tako da, rekao Bože, nemoj niš zamjeriti ako je bilo kaj loša, sigurno je bilo loše, svi smo mi takvi kakvi jesmo. Nekad kaj zamjeriti, a ti sad, da li ćemo ostati živi ili nećemo, ti znaš, ali šteta je, još smo mladi. Šteta je, da. Je bilo olakšanje kad ste došli na vrh? Došli smo do tog doma. Olakšanje je bilo wow, konačno krov nad glavom. Prespavali smo, cijelu noć su pucali gromovi i cijeli drugi dan. I drugi dan trebali smo ići na Triglav, ali nismo, s obzirom kako je vrijeme. I spustili smo se u dolinu, ali u drugu. Išli smo na Kot. Znači, evo, ko hoće nek uzme kartu u ruke, bit će mu lakše. I sad treba se vratiti do vlaka, nema nijedan drugi auto. Zvali smo taksi, kad smo došli do prvog telefona, s time da nismo taksistu rekli u kakvom smo stanju. Bilo je sve mokro, komplet, sve. Mm-hmm. Novčanice s kojima smo plaćali taksi, kapala je voda s njih. Ajme. A kad je već taksista došao, a šta ćeš? Smilovali smo mu se, pa smo stavili napred kako je suvozač, smo poslužili novčanice da se suše dok nas je vozio Jesenice na vlake. Tako da eto, recimo to nikad neću zaboraviti. Da, ok, hvala ti na toj priči. Osvojio si više godina za redom titulu najboljeg planinara u Sloveniji. Kako se osjećaš zbog toga i kako? Zašto? Pa to je, ne volim se hvaliti. Iskreno nisam ni znao da ćeš mi to pitanje postaviti. A kad već jesi, imam odgovor, naravno. Naravno, slušam. Kako sam došao do toga? Pa isključivo zato što volim hodat. Hodam i ovako i onako, ali u jednom trenutku sam rekao, idem to mjerit, idem vidjeti, eto, nije mi nikad trebalo da bi se natjecao, pa ajde da vidim koliko napravim ja godišnje i koliko naprave drugi u odnosu na mene. I prvi put prije 8 godina kad sam pobjedio, ni na kraj pameti da bi pobjedio. I prvi put da sam ja pobjedio da netko nije Slovenac. Znači ja, Hrvat, pobjedim u Sloveniji. Planinarenje je opća kultura u Sloveniji. Njihov nacionalni sport. Tako je. Oni su svi planinari. Jesu. Yes. I to jako cijenim, taj duh. Njihov. Tako je, jako cijenim. I onda se to dogodilo, eto, i onda rekao idem i drugu godinu i treću i tako je niz od 8 godina. Sad će biti neka pauza, vidjet ću što i kako dalje. Jako puno vremena to iziskuje. Vjerujem ti to.
Tako da ne idem na fešte, ne idem na rođendane, ne idem na Propuštaš. koncerte. Rado bi se malo i družio. Znam, vjerujem. Tako da ćemo neku pauzu sad napraviti što se toga Svaka tiče. čast. Kako su te Slovenci gledali kad si pobjedio? Jesu bili u čudu kako jedan Hrvat došao izvana na njihov teritorij i osvojio, pobjedio? I kako se to mjeri zapravo? Moraš mi to... Ovako, znači kako se mjeri, imaš godinu dana, otprilike kalendarski, i u tih godinu dana treba proći čim više planinarskih domova, vrhova, planinarskih postaja, reći joj Slovenci postojank, što znači gdje god je neki lokalitet planinarski obrađen, tamo je pečat, na primjer izvor neki lijepi slap, neka stara kuća gdje je neko živio, ne znam ko, sve je to planinarski obrađeno i to sve skupa se može, znači dozvoljeno je da se bilježi. I znači imaš do 1000 metara ti jedan bod, svejedno je koji lokalitet je, do 2000 je 3 boda i preko 2000 5 bodova. I na kraju se zbroji. Cijela godina tamo. Tako je, cijela godina. I sad, kako su Slovenci reagirali, kako reagiraju? To. Sad bi tu trebao i neke psovke spomenuti, ali vjerojatno nemoj ja. Nemoj veteru. Neću, ali probat ću onda ublaži, ajde. Kako Slovenci reagiraju? Ima, naravno, oni kojima je to drago, onima koji su ljuti, koji su možda razočarani ili ljubomorni, ili ne znam koja je prava riječ. A recimo, zanimljivo mi je, više manje svi me poštuju. Nisam još sreo nekog koji je iz Slovenije da bi me ružno gledao zbog toga. Dao sam si truda da donekle savladam slovenski, tako da kad dobijem mikrofon, kad mi se obratim se na slovenski. Onda recimo volim reći, ne znam, živio, znači to je dobar dan, kao Bog na kraju. Onda se predstavim pa kažem, jesam Gile, znači ja sam Gile, z Delnic, ko greste na morje, greste čez Delnice. Dobar si. Tako da prvo kažem... Da znaš da oni znaju da ti znaš di su oni i to tako ovako. I tako da onda oni isto znaju to i onda krenem priča dalje kako volim to natjecanje, kako su kao narod odajem počasti jer su stvarno vrhunski što se tiče tog segmenta planinarskog. Točno. I uvijek kažem da mi je lijepo srest u prirodi i koliko puti sretnem. I sad kad sam rekao one psovke, sad ću probati ispričat, ali bez psovki, malo će mi biti teško. Ima u Sloveniji ljudi koji su planinari, koji su skroz desničari. I okej, meni to u redu. Oni žive svoj život, tako. Tako je. E sad, kad takav jedan profil ljudi čuje za mene, onda bude reakcija vrlo burna na način, moram sad malo razmisliti kako ću to reći. Počnu se žalit i počnu psovat. Pa sve po redu krenu. Pa, budem probao na hrvatski. Pa u toj Sloveniji ništa nije dobro. Pa ovo je krivo, pa je ovo pokradeno, pa ovi političari ovako, pa ovi onako. Klasika. Pa onda još ni u planinarenju ne možemo biti dobri, nego dođe jedan iz Hrvatske i on pobjedi, pa idu psovke opet. Da ne spominjem. I onda opet taj neko koji tako reagira, onda mi reče, ću reći na slovenski ili na hrvatski, ali bez psovki. Jedno i drugo reći. Ok. Kažu, Gile, da ne boš kaj narobe, razumel, nimamo nič proti tebi, ampak lej, opet u psovke. Kao, Gile, nemamo ništa protiv tebe, nemoj krivo to shvatit, ali opet idu psovke, jer kao nije ovo u redu, nije ono u redu i sad još i to dolazi Hrvat i bude najbolji u Sloveniji. I sve smo im uzeli. Nije u redu, ali nemoj kaj zamjeriti. Nemoj zamjeriti ništa. Moram te pitati za taj GEOS. Ti ćeš mi reći koja je to skraćenica i ispričat ćeš mi o tome. Evo. I isto neku priču na kraju, bez psovki. Ok. Ovo bi bilo štosno da sam mogu reći u originalu, ali nećemo. To ćemo jednom drugi puta. Može. Ok, važi. Ovako, znači, spomenuli smo to natjecanje planinarsko, to je jedno. E sad, postoje, kako da kažem, ajdemo ovako. Planinarenje je sport. Sport kao i svaki drugi. I tako se klasificira u Hrvatskoj i u Sloveniji. E sad, ako je nešto sport, onda moraš imati natjecanje u tom sportu. Tako je. Znači, u Sloveniji smo rekli, to je ovo što smo malo prije pričali, ali postoji još jedno natjecanje gdje je puno više planinara, a to je skupljanje planinarskih obilaznica.
Da malo pojasnim što to znači. Znači, preko 90% po nekoj mojoj procjeni planinara su rekreativci. Što to znači? To znači, neko uzme ruksak, uzme pivu i sendvič i ode planinariti. I to napravi 5 put godišnje. I njemu je lijepo u tenisicama i ode negdje na neko Sljeme ili neki Velebit ili... Japankama. Da ne spominje Japanke, da. Ja mi tu svašta zna reći. Iz prve ruke. Okay. I to ljudi naprave, idu kad mogu i svako radi što želi. Sad, onaj mali broj ljudi su ljudi koji se bave predano sa planinarenjem, koji skupljaju planinarske obilaznice. Šta je planinarska obilaznica? Postoje različite vrste, postoje tematske, regionalne. Na primjer, ja sam napravio delničku planinarsku obilaznicu za Delnice, u kojoj su navedene sve najbitnije i najljepše turističke točke, zajedno s planinarskima, koje obilaznik kada dođe u Delnice, kada to sve skupa obiđe, dobi jednu lijepu numeriranu značkicu koja je njegova, baš kao trofej, dobi priznanje ili ovako nešto za druge obilaznice i čovjek je upoznao Delnice, upoznao sve te naše lokalitete, bio je na Slapu, bio je kod Jame Grijalice, bio je na Štinčevom vrhu, upoznaje Delnice. Tako da postoje znači obilaznice koje ti određeni dio teritorija pokrivaju i upoznaš taj dio najbolje što možeš. To je, kogod želi upoznat neki kraj, tomu savjetujem, neka potraži ako postoji planinarska obilaznica tog kraja, neće mu biti žao. A drugo je obilaznice koje nisu znači, vezane za lokalitet, nego su vezane za to da treba zadovoljiti neki poseban uvjet. Jedna od takvih je taj Geos. Slovenija je, moram i to reći, prva počela sa planinarskim obilaznicama u bivšoj Jugoslaviji. Mm-hmm. Oni su prvi napravili slovensku planinsku pot. To je prva planinarska obilaznica koja je napravljena 1956. Nisam siguran, godina možda 2 manje, ali tu je negdje. I oni su prvi znači bili začetnici toga, ajmo to tako reći. I ona je dosta teška zato što obilazi cijelu Sloveniju, počinje na Mariborskom pohorju i završava na Debelom rtiću na moru. I treba vremena za to obići. Jedno od takvih je i taj Geos, kojega sam ja završio nakon 8 godina. Sad će neko reći, ajme... Da. Znaš. 8 godina ti je trebalo, pa... Znaš. šta si tako lijep bio, šta si radio da ti je trebalo 8 godina. Sad službeno je bilo predviđeno 10 godina da se napravi obilaznica i ta obilaznica je iz Litije, tu je planinarsko društvo koje je napravilo i prvenstveno je namijenjena Slovencima. Tako da znači koliko je lakše to Slovencima napraviti. Zato što žive u Sloveniji i ja da bi krenuo bilo što raditi, bilo koji vrh, meni treba 2 sata vožnje iz Delnice. Govorimo o vožnji po ograničenjima. Da se razumijemo. Da. Tako je. Ako hoćete po ograničenjima, 2 sata do Ljubljane. I onda tek od Ljubljane gledam i razmišljam di ću sad, kamo ću i kako ću. Ne? Da li ću na Gorensku, da li ću na Štajersku, da li ću na Primorsku. Dobro, Primorsku mogu popreko tuda, ne. I onda ideš na taj neki vrh. I sad u jednom danu nekad napraviš vrh, nekad 2, 3, ali ovi koji su viši, jedan vrh, jedan dan, to je to. Tako je, da. Tako da se voziš tamo 3-4 sata, jedan smjer, hodaš 5-7 sati, pa onda još doma odvoziti par sati. Tako da treba 8 godina. I ti, reci, osvojio si. Može se to i prije, daleko od toga, ali mislim da je ok za 8 godina. Jesi zadovoljan kako je to sve ispalo na kraju? Šta su ti rekli u Sloveniji? Nemoj psovati. Pa čestitaju. I ja ti čestitam. Hvala ti. Znaš šta, zanimljivo mi je kad pričam s njima, stvarno sam se potrudio oko Slovenije. Vidim, puno znaš. Mogu se već s njima raspravljati gdje je šta. Znači gdje je koji vrh, koji put je, gdje je koje selo, koje mjesto, tako da već imam to neku tematiku i onda kad vide da poznaš njihov kraj, onda to još veći respekt, wow, svaka čast, ne. Poštujete, pa im se obratim na slovenski. To im još više bude bolje, tako, to im je super. Tako je. Da. Mogu anegdotu jednu ispričati na račun? Evo to sam ti htjela sad reći, da, ajde, ispričaj nam, evo. Evo anegdota stara 2 tjedna. Ne, da, 2 tjedna. Tako. Reci.
Bilo je zanimljivo, bio jedan pohod oko Novog Mesta, koji se zove po jednom čovjeku koji je smislio markaciju. Evo oni koji ne znaju da objasni, znači planinari hodaju po planinarskim stazama koje su označene sa markacijom, koje izgledaju uglavnom crveni krug i unutra bijeli krug. To sam vidjela. Jesi? Jesam. Super. To smo prošli. Super. I postoji čovjek koji je to izmislio, Slovenac, ne budem točno znao reći, pa rađe neću pogađati, na K mu je prezime i rodom iz Novog Mesta. Ko hoće nek prosurfa ili Gdje je Novo Mesto? Da. I sad idemo na taj pohod, išli smo na Tršku goru, lijepi dan, sunčan, nije neko planinarenje, baš je pohod bio, ali ok, nema veze. I sad kako su trenutno izbori u Sloveniji, da li sljedeći vikend ili za 2 tjedna, tu je bila jedna cura, žena, ne znam koji je status, nije ni bitno, s kojoj sam par puta pričao u hodu, bla 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 bla, i po slovenski skroz. Po slovenski, i na kraju ona odlazi i hoće se rastati od mene, mislim pozdraviti, i kaže ona meni, evo ga, tu ti jedna kemijska, kažu Slovenci svinčnik, da. Kemijska olovka, ne? Aha, a to u prijevodu je kemijska. Tako je, svinčnik je. Okay. I sad na njemu piše demokrati. I sad ona meni reče sad kad budeš išao na glasanje, pa glasaj za nas. Ne? Aha. A pitam ja, ko je to, kaj je to Pahor? Ne, ono, šta ti je nekao? Da. Ne. Ja kažem, ko je onda, koji kandidat? I rekla mi je na zaboravio sam. I ok, kažem, hvala, poanta priče, uspio sam je, neću reći prevariti, ali uspio sam je, ne znam kako bi to rekao, mislila je da sam iz Slovenije, da sam Slovenac. Znači, šta će dati kemijsku nekome koji iz Hrvatske ko nema pravo glasa? Tako je. Tako da sam možda bi trebao ići glasati. Ali svaka čast. Znači, toliko si dobar već u Sloveniji. Pa je, već nekad neki krivi naglasak, tako da onda nisu sigurni iz kojeg dijela Slovenije sam, ali nikad da bi bio iz Hrvatske. Evo vidiš. Ako govorimo tu po slovenski, le. Ne govorimo. I sad moram te pitat za jabuku. Aha. Znači, to si isto to si lani ili predlani? Lani, evo tako sad mi. I na kraju ćeš mi isto neko, sigurno je bilo nešto. Uvijek. Evo i to mi sad malo mi ispričaju o tome šta je to bilo sve. Ovako, kako ja volim ta planinarenja, to smo već 100 put ponovili, ali volim i neke stvari koje su malo drugačije, koje nisu možda toliko svakidašnje. Prije neki 7 godina sam, posložili su se karte da sam napravio izlet brodom. Znači, za ekipu iz Delnica, uzeli smo brod, išli smo na nekih 4 dana, od otoka do otoka, od vrha do vrha. I ljudima se to jako dopalo, i meni isto, i neke lokacije sam prvi put prošao koje prije nisam. I od onda već godinama radim svake godine nekoliko tih izleta, brod za 28 ljudi, plus posada, ali to je onaj nisko budžetno, nikakav šminkeraj, nikakva pretjerivanja s novcima, tako da si može svako priuštiti. I onda idemo recimo na te južne pučinske otoke gdje sam ćeš jako teško doći. I za minimalno novaca, znači da se pokriju troškovi, tako da 7 dana smo na brodu imamo 2 obroka i svaki dan smo na nekom drugom otoku. Najdraža mi je konkretno Vela Palagruža, Mala Palagruža, Galiula. Mnogi ljudi ne znaju što je Galiula. Pa evo neka surfaju na internetu. Surfajte, googlajte. To je opet priča za sebe, ali neću ulaziti, ode mi 10 minuta samo na Galiulu. To ćemo drugi put. Može. A jedan od tih otoka je vulkanski trokut, Brusnik, Svetac, Jabuka. Tako da smo prošle godine išli na Jabuku. To je to. Tako je. Samo 100 metara visine, samo 100, za gore i dole je trebalo 2 sata. To je samo kamen ili... Kako bi to rekao, reći ću tako, da sve se miče. Ne postoji fiksni komad za kojega će se primiti. Gdje god se primiš, sve se miče i sve je po dobrih 70 stupnjeva. Po suncu? Po suncu, naravno. I onda od cijelog broda, kad smo došli na lice mjesta, kad smo vidjeli kako i što je, još je 3 planinara htjelo ići sa mnom, ali na kraju smo priša ja, prijatelj moj i ja, otišli jedini gore.
S time da Priša ima jako puno iskustva, on penje i Kilimanjare, i Aconcagua i tako dalje. Tako da vjerujem u njega. I ja, druge smo se bojali voditi, ja kao glavni vodič, rekao ono, da se nekome nešto dogodi. Da, ti si odgovoran. 4 sata je do Komiže, Komiža je prva civilizacija. 4 sata vožnje. Znači, ako je nešto se dogodi, za 4 sata ko živ, ko mrtav. Da, razumijem. Odgovornost. Tako je. Ali sama Jabuka je toliko jedinstvena. Zanimljivo je kad kreneš od Komiže ili od kud već ideš, a Komiža je najbliža. Opet kažem, 4 sata. Kad ideš u tom smjeru, nema više brodova, nema nikoga. Nema ono, sam si na moru. Nema ni turista. Nema. Pa di su? Okay. Nema ni jahti onih, nema. Nema. I kad ima, onda je dobro, onda je super. Recimo, nam je jedna jahta pomogla kad smo bili na Jabuci, kad nam se pokvario motor na gumenjaku. A to je opet druga priča. Tako kad gledaš, ako se što dogodi, na daleko nema nigdje nikoga. I onda kad smo došli, kad se ti iskrčaš, ovako, svi mi volimo otići na more, uglavnom, svi mi, ali kad dođeš na takve neke lokalitete gdje nema ljudi, to more je onda more. Znači, kad ti vidiš, dobro, tu su jako strmine velike, pa ne možeš vidjeti dno, ali ipak ti pličaci, kad vidiš da nema smeća, da nema opuška, da nema boce, da nema bilo čega, znači jednostavno nema traga od ljudi. Predivno, čisto. I lijepo se popes gore. Bila je loša prognoza, tako da nismo imali baš nekog vremena. Postavio bi ja smjer, tako da bi ljude gore sigurno, preko štrika. Ali za to treba vremena, tako da uzeo sam ja opremu, ali nije bilo vremena. Dolazila je fronta i za takve neke lokalitete ti mora biti baš mirno more, jer ako ne, se ne ide. Nije kapetan lud da rizikira i svoj posao, i svoj brod, a na prvom mjestu ljude koji gledaju. Da. Tako da nismo uspjeli, znači samo dvoje, možda ove godine idemo opet, pa možda bude opet penjanje gore, vidjet ću možda smjer postavim, pa onda ljude sigurno gore dovesti, tako da vidjet ćemo. To sam te htjela i pitat, prije emisije si mi pričao o krstarenjima, pa evo, možeš publici reći za ova krstarenja koja imaš u planu za ovu godinu, da znaju gdje te mogu kontaktirati. Evo, koga god zanimaju te moje pričice i u biti pričice, moja iskustva i moj život, to je moj život. Ima puno ljudi koji vole fejkat i vole se furat na planinarenje. Možda i ti poznaš neke od njih. Možda sam jedna od njih. Nisi. Reci. Kupi se skupa oprema, najskuplje cipele, najskuplje jakne. I kad ga vidiš obučen je najbolje što može biti. Na jednom čovjeku imaš 1000 eura robe. A to što je ove godine bio na 2 ili 3 vrha što se popeo, to je nebitno, ali on je frajer. Ili je frajerica, nema veze, cura, dečko, svejedno, ali ja sam ti nešto. Ne? Tako da taj dio osobno baš ne volim, a ima ljudi koji se furaju na to. Recimo, konkretno Instagram, kad gledam, pa vidim neke cure, obično to cure vole radit, došla je na 3, 4, 5 tisuća metara, i gore gledaš, šminka postojana, nijedne kapljice znoja, čista, nije smazana, sva je onako divna, prekrasna, vidiš da je fake, da nema šanse. Da je to nemoguće, ne. Znam kako sam ja, sav mokar, zasran, prljav, bljaka. To je normalno, ne. I sad, što smo bili rekli, znači ta krstarenja su uvijek po 7 dana, različiti su lokaliteti, ono što obično radim, to su neke ture koje ponavljam. Znači, Šibenik i Kornati, Šibenski arhipelag i Kornati, to je jako lijepo. Onda bude, znači, Palagruža, Vela, Mala, Galijula, Pupkovina. Na Pupkovinu nisam još bio, nadam se da ove godine da ćemo uspjeti. Opet priča za sebe, ali jako zanimljivo. Reci. Fora je, znači, ta kad... Ajde, sad moramo onda ispomenuti Galijulu. Moraš. Evo, imao sam ljude na brodu i govorio sam da je Galijula najjužnija hrvatska točka kopno, najjužnije kopno. I nisu mi vjerovali. I ne. I ti si to, Gile, krivo zapamtio i krivo si pročitao i to nije tako i nije tako. Kažem, je. I na brodu kapetan ima kartu veliku na zidu i ovo je jedan moj iz Delnica by the way. Znači ko je? Znači ko je. gleda i kaže, Gile, pa stvarno si dobro rekao, Galijula je još niža od Dubrovnika, od Prevlake još niže. Poluotok, još dole niže. I kako je zemlja okrugla,
Ovo je još niže. A ta pupkovina je još niža od Gali. galijule. To je, šta je to?